Minia Opodie no. Efa Nana Nkansah Boadu. That's one in the yard. Of course. Yeah. Akoma so you say MP no no eniba. Into one tena ho. Emma ne ba no ne ho nkyere no. Say John tini ade mra etena so okromu an. Me no ade bia obeya emra ne bedi wu no. Na emra na di because one ade ho akọ. Nana Nkansah Boadu have interest and I support that 100%. I support that 100%. Who said Nana Nkansah Boadu na koso? Ekokoso akatache ensa. Ana obubo no anaso odidua bi bo ni tirim. Oye bibi kro yusu state security. How many che no aban. Ye koja na nyi ade ni wura kam ye de ye ni se nyina aban. Who say ono ene kojina okoye sa ade no. But he have interest because neba any MP no. Yes. And we should all understand. Sebia Bruce Sebia so or no so or constituency in the movie. We are more seeing the fears you are. Ofri ho. Our interest. So as a matter of fact, se bibi se eba ni anhwa ma din anto a. E dey na besi. Sebi mu ye din na ye to wie e na court dey ba se matwam a. Na ye dey. E ye court na atwam. But to call me a bema, my fat boys, me ye say, ko sadia. We yes, Anna, with the state security, and yes, I be on also cofa, a yo, much of 4 review, would they so we? The pros one, enya, the pros was ya. I'm an Yaka Sia Pao. Onim nanaye. Oh, ye dear, what kind of sa beer, Nimnusa. Macho for no mkoe no nana yaoni se nana Nkansah Boadu so ye se o de macho for na beba kebia ni macho for no so man free Nigeria kebi o me free Nigeria. I'm telling you he can do it now. Only mafia boss and I want him no, you see, but and you so police Sir John, what is wrong? You fa bibia nto nchen papa no so ben na emo pa wo de aboa party no. Sir John kabichira o yembe show e kabichira wa o yembe show ni nyina ne se o hwe se niema betoto yie na bibia akokama nokre but obi gina chen a obati no aye audio no adidi natam obati no aye se no adidi natam enya fe enya sa na o se ye nya ma mra no nya adwuma emra no ana adi no ena emra na edi na eko emra ne si yenya na ye jai no but we dey kokko share ono a ono de ba bi o no so protecting ne ba no wo so protecting ne ba no otimi twe no dabi da eye nyina ye takyire so protecting ne ba no as MP for the area edru ho amansa ne ba akoto aba no akoto no olusu aso akopa ne ba bi ata what you say 87.9 no kwata na ba bi obi ni a osan ko eti se abai ayi party di ayi letter ba anase o makokota ko je injunction di abeto so yampene me yanto wo di emme ho kra wo de ka tenafie minimi nua ayi a kama tenafie me nko nye ma omonto nye hwe se rule of law no ayi adwuma anase anya adwuma but to go extend say wo ba koye niam bi ya de ne ani ho de but utietie mu a niam bi e ko so ene ma sa niam we nyina ye de esiye but me de me hu ni say Nana Nkansah Boadu wanya boni kra nana mi ntwa no ayi ye secretary de say communication poyando ade beba electoral area ne elections